मेरे दोस्त ने गाड़ी खरीदी है एक्टिवा, मर्सिडीज बोल रहा है ये, गरीबों का मर्सिडीज। टेस्ट राइड मारता हूँ मैं। हाई एभ्रिवान, सो सबैजनालाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। आज चाहिँ म भ्लग स्टार्ट गर्दैछु। म रेडी भएर कामसाम सकाएर सबै होइन टिफिन सिफिन प्याक गरेर काममा जानको लागि भ्लग स्टार्ट गर्दैछु। मैले चाहिँ खानासाना पनि सबै बनाएर ओरेर मामाले मैले मिलेर खाना बनायौँ। अनि त्यसपछि म चाहिँ आज अलि ढिला उठेको थिएँ, त्यही भएर। अनि त्यसपछि मैले फेरि टिफिन सिफिन पनि प्याक गरिसकेँ मेरो। अनि त्यसपछि म चाहिँ अब काममा जाने हो। म रेडी भइसकेँ, तर पानी परिरहेको थियो अहिले पनि होइन यस्तो। अनि त्यही भएर म चाहिँ रेनकोट सेनकोट लगाएर जानु पर्ला भनेर सोचेको छु है। अनि मेरो रेनकोट चाहिँ कता, मैले चाहिँ यस्तो खाले रेनकोट फुल साइजमा हुन्न, यस्तो खाले रेनकोट छ मसँग। म तपाईँलाई देखाउँछु है मेरो रेनकोट चाहिँ कस्तो खाले भनेर। स्कुटी छ नि त मेरो, अनि त्यो हुनाले चाहिँ मैले यस्तो लामो खाले रेनकोट किनेको छ है। यस्तो खाले माथिदेखि तलसम्म ढाक्नेवाला, यस्तो खाले, यस्तो देखेन। अब देखिन्छ होला गाइस म पर गइसकेपछि। यस्तो खाले लङ कोट टाइपको चाहिँ यस्तो खाले लङवाला यो हो। अनि यसमा चाहिँ फेरि पाइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पाइन्ट लाएर रेनकोट कस्तो पाइन्ट लाएर, अनि त्यो पाइन्ट सर्टवाला पनि थियो मसँग पोहोर। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ मैले अहिले चाहिँ त्यो बिचमा पानी पसेर अनि त्यसपछि लास्टै झ्याउन्थ्यो क्या। यस्तोले फेरि यो पानी पस्दैन, सजिलो हुन्छ कि स्कुटीमा। बाइकमा चाहिँ मिल्दैन होइन। अनि यो चाहिँ लेडिज जेन्ट्स जसले लाउँदा पनि यहाँ धेरै जस्तो दुईले लगाउनुहुन्छ, लेडिज जेन्ट्स दुवैले। यस्तो खाले टक्क भइसकेपछि होइन अब चाहिँ भयो झ्याममा लाएर। यस्तो फुल बढे जस्तो हुँदै थिएन क्या भाइ, तपाईँले माथि चढेर देखाउँछु। यस्तो खाले पुरै फुल कभर गर्छ कि यसले चाहिँ, एकदम बस्दाखेरि पनि। यहाँबाट हल्का त्यो पानी जान्छ, तर त्यस्तो पानी ठुलो पानी आएर मात्र हो, नत्र यसले चाहिँ कभर गर्छ क्या, बवाल कभर गर्छ है। त्यस्तो खाले रेनकोट हो। पानी त आम्मामा परेको छ है, लास्टै यो भयो क्या पानी त, के गर्नु र। त्यही गाइस म चाहिँ अब जान लाग्यो। अब बाटोमा भिडियो बनाउने कुरो हुँदैन, ठ्याक्कै काममा गइसकेपछि भिडियो बनाउँछु मैले। हस् गाइस म चाहिँ फाइनली काममा आइहालेँ होइन। काममा आएँ, यस्तो फुलवाला रेनकोट पहिरेर टक्क पानी जस्तो लास्टै परिरह है, पानी चाहिँ धेरै परिरह। त म काममा आएँ, अब चाहिँ काम गर्नुपर्छ काममा आइसकेपछि है। हाम्रो चाहिँ अब खाना खाने बेला भयो च्याट्टसँग। खानामा चाहिँ आज यस्तो छ, सलाद छ होइन, काँक्रो प्याज अनि भिन्डी आलुको तरकारी छ। अनि त्यसपछि दाल, टक्कसँग दाल छ होइन। अनि अर्को फेरि भिन्डीको पनि फेरि अर्को तरकारी छ यता होइन, सिङ्गदानावाला। अनि सिङ्गदाना हालेर बनाउँछन् यहाँ फेरि। रोटी ड्याममा गयो होइन, दुइटा खाएपछि पेट भरि नि खाले रोटी, यत्रो खाले कुरो, एक हातभन्दा पनि ठुलो कि, यस्तो बबाल खाले रोटी। गरम तुम जीवन आमचं चालू आहे व्हिडिओ, आमचं दोस्तकडं बोलायचं ना मित्राकडं। अनि अब च्याट्ट खानु पर्यो होइन भिन्डीवाला। आलु र भिन्डीको सब्जी चाहिँ मलाई बबाल लाग्छ क्या। भिन्डीको अझ आलु नमिसाइकन भिन्डी मात्र दामी लाग्छ। साथीहरू, मेरो साथीले चाहिँ नयाँ गाडी किने होइन। यो चाहिँ कौन सी गाडी है रे? इलेक्ट्रिक गाड़ी है एक्टिवा। ये बोल रहा है मेरे दोस्त ने गाड़ी खरीदी है एक्टिवा, मर्सिडीज बोल रहा है ये, गरीबों का मर्सिडीज। तो कौन से की है? चमका रहा है, बारिश में गाड़ी चमका रहा है ये मस्त अपना।
पैसा भरा तो इसमें पैसा क्या रहे जगदीश में ऐसी बात मैं अभी टेस्ट ड्राइव मारूंगा। अरे भाई एक टेस्ट ड्राइव मेरी चमका के टेस्ट ड्राइभ ट्याक्क चलाउनु लाग्यो होइन योसँग। वाउ दामी छ। यसको स्क्रिन पनि बवाल छ कि स्क्रिन होइन। अनि त्यसपछि 55% चार्ज रहेछ होइन। 55 किलोमिटर चल्ने रहेछ। 48% चाहिँ चार्जर रहेछ। ल ठिक छ, एकचोटि टेस्ट ड्राइभ गरौँ है। पकड। म चाहिँ अब टेस्ट ड्राइभ गर्न जानु लाग्यो होइन। स्टार्ट कैसे होता है? क्या निकलना भाई? ओ बाप रे, ऐसा सिस्टम है? स्टार्ट भी नहीं निकाले, होता नहीं है क्या? हाँ हाँ, अब हो गया। अब टेस्ट ड्राइव मारता हूँ मैं। गाडी चाहिँ एक नम्बर मक्खन छ, मक्खन पुरै कुसुल्ल चल्छ। दामी छ, मजा मजा आ गया। सही है। अब ये स्टैंड लगाने के बाद आगे नहीं बढ़ेगा। अब स्टैंड उठाओ तो तभी आगे बढ़ेगा, मतलब बंद हो गया गाड़ी। वाह सही है। अभी हो गया चालू। सही है यार, गाड़ी चाहिँ सही छ ये चाहिँ। अभी बंद हो गया, स्टैंड नीचे डाला को, ये बंद करने की जरूरत नहीं। सही है यार, दामी रहेछ यो गाडी चाहिँ। मजा आयो चलाएर। बहुत छुट्टी भयो। अब चाहिँ म कामबाट घर जानु लाग्यो। ट्याक्टरसँग लाएर होइन। जाने बेला नि पानी पर्यो, आउने बेला नि पानी पर्यो, दिनभरि पानी पर्यो। यस्तो झ्याउ भएर पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो नि पानी देखाउनु पऱ्यो, शरीरलाई पानी चाहिने है। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। आजलाई चाहिँ ब्लग यसैमा एन्डिङ गरौँ। फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँला। बाई बाई।